Θέλω να διαβάσουμε τώρα στην πρώτη Τιμοθέου, 5ο κεφάλαιο, από το 3 μέχρι το 15. Tani du të lexojmë tek letra e parë e Timoteut, nga kapitulli 5, paragrafi 3 deri tek 15. Nderove jusha që janë me të vërtetë të veja, po në qoftë se një ve ka djem anipa, këta le të mësojnë më parë të tregojnë perëndishmëri nga e atyre të familjes së vet, dhe t'ua shpërblejnë prindërve të tyre, sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë. Dhe ajo që është me të vërtetë e ve dhe ka mbetur e vetme, e ka shpresën në Perëndinë dhe qëndron në lutje dhe në të falura natë e ditë, ndërsa ajo që jeton e shturur ndon se rron është e vdekur. Porositë edhe këto gjëra që të jenë të patëmeta, por në qoftë se dikush nuk kujdeset për të vetët dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jo besimtar. Një ve të regjistrohet në listën e vejushave, por të jetë jo më e re se 60 vjeçe, të ketë qenë bashkëshorte e një burri të vetëm dhe të ketë dëshmi për vepra të mira, që i ka rritur fëmijët e saj, ka pritur të huajt, ua ka larë këmbët shenjtorëve, ka ndihmuar nevojtarët, i është kushtuar vazhdimisht çdo vepre të mirë, por mos pranove jushat më të reja, sepse duke u dhënë pas dëshirave të tyre, ngrihen kundër Krishtit dhe duan të martohen, duke të rrequr mbi vete një dënim, sepse kanë shkelur besimin e parë. Madje ato mësojnë të jenë përtase, duke shkuar shtëpi më shtëpi, dhe jo vetëm përtase, por dhe llafezane dhe kurreshtare duke folur për gjëra të kota. Dua pra që vejushat e reja të martohen, të kenë fëmijë, të bëhen zonja shtëpie dhe të mos i japin kundërshtarit asnjë shkak për të përfolur. Amin. Εδώ τώρα λέει στον Τιμόθεο πώς να φέρεται στις χήρες. Këtu thot tek Timoteu se si të sillet me të veja, Οι οποίες όμως δεν έχουν κάποιος να τις φροντίσει. por të cilat nuk kanë dikën që të interesohet për ta. Αυτές πρέπει να τις φροντίζει η Εκκλησία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον ηλικιωμένο έτσι μόνο του. Për këto duhet që të interesohet kisha, një të moshuar, pra që s'ka njeri nuk mund ta lejë kështu kisha. Και τώρα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και αδερφοί μας συζητάνε να μπορούσαμε να είχαμε και ένα γυροκομείο εμείς σαν χριστιανοί. Dhe kemi raste të tilla të mjaftueshme që shumë na kërkojnë që të kemi një shtëpi pleq si kish. Να προσεύχεστε μήπως μας το χαρίσει ο Κύριος. Të luteni se mos do të na e dhurojë Zoti. Γιατί έχουμε ηλικιωμένους οι οποίοι πολλές φορές πάνε στα παιδιά τους που δεν είναι και πιστά. Sepse kemi të moshuar që shpeshherë shkojnë tek fëmijët e tyre që nuk janë në besim. Μήπως μας αξίωνε ο Κύριος και είχαμε ένα γυροκομείο, να είναι μέσα εκεί αδερφοί πρεσβύτεροι, αδερφές. Mos na dënson Zoti që të kemi pra një shtëpi pleqësh, që të shkojnë atje, të shkojnë peshkopët, të shkojnë motrat, vëllezërit, të shërbejnë, Να υπηρετούν τους αδερφούς që u shërbejnë pra të moshuarve, και να ακούνε, να τους διαβάζουν το λόγο του Κυρίου, να παίρνουν κοινωνία. që ju lexojnë fjalën e Zotit, tu ju japin trupin dhe gjakun e Krishtit, Να προσεύχεστε να μας δώσει αυτή τη χάρη ο Κύριος, γιατί πολλές φορές μένουν αδέρφια μας σε χέρια των παιδιών τους που δεν είναι πιστά. dhe lutemi sepse shpeshherë disa nga vëllezërit tonë, domethënë apo motrat, mbeten në duart e fëmijëve të tyre që nuk janë në besim. Και αυτά τα στέλνουν σε κάποιο νοσοκομείο και μένουν μόνοι τους τα αδέρφια μας και ταλαιπωρούνται. Dhe ato i dërgojnë në për disa spitale apo ku i dërgojnë dhe kështu vëllezërit apo motrat mbeten vetëm. Και αν δεν έχει παιδιά, έχει όμως εγγόνια, πρέπει να φροντίσουν τα εγγόνια. Dhe nëse nuk ka fëmijë, duhet, nëse ka nipër dhe mbesa, duhet që të interesohen ato për të moshuarit pra. Είδατε τι λέει εδώ πέρα. Να μαθαίνουν, λέει, εάν κάποιος έχει χήρα, εάν κάποιος, λέει, έχει χήρα και έχει τέκνα ή έγκωνα,
να μαθάνουν να καθιστούν πρώτα ευσεβή το δικό του σπίτι. Në qoftë se dikush thot ka fëmijë apo nipër dhe mbesa, të mësojnë që ti respektojnë të moshuarit e tyre. Και να δίνουν αμοιβές στους προγόνους. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Θεού. Dhe t'i nderojnë prindërit e tyre sepse është e mirë përpara Perëndisë. Τι σημαίνει να καθιστούμε ευσεβή τον οίκο μας? Çfarë do të thotë që t'i nderojmë të moshuarit? Όταν βλέπει το παιδί μας να υπηρετούμε τον πατέρα και τη μητέρα, να τους φροντίζουμε, Kur t'i shohim njerëzit që u shërbejnë prindërve të tyre, γίνεται και το παιδί μας ευσεβής άνθρωπος και θα υπηρετήσει εμάς όταν μεγαλώσουμε. pra kur të na shohë fëmia që u shërbejnë prindërve tonë, edhe fëmia jonë do të na shërbejë ne. Όταν όμως βλέπει εμάς να πετάμε τους γονείς μας, θα μας πετάξει και αυτό μετά από λίγο. Por kur fëmia na shef që t'i lëm pas dore prindrit tonë, atëherë kështu do të na lënë edhe ne ato. Το έχω δει, εκεί είχαμε μια γειτόνισσα Te kam parë, kishim një koishi, një lagje, η οποία την οποία τα παιδιά της την άφησαν εντελώς μόνη της, të cilën fëmijët e saj e lanë plotësisht të vetme. είχε ένα γιο, μοναχό γιο, Kishte një djalë të vetëm, αλλά εκείνος δεν της έδωσε σημασία και οι συγγενείς εκεί στο χωριό άλλοι την περιθάλψανε. Το παιδί της καμία σημασία. por i biri nuk i dha rëndësi kurrë. Të tjerë nga fshati i shërbenin, kurse i biri jo. Ενώ εκείνη παρόλη τη φτώχεια της τους, γιατί ήταν από πολύ ορφανή οικογένεια, τους είχε βοηθήσει και είχαν προοδεύσει το παιδί της. Ajo ishte nga një familje të jetimësh, domethënë, dhe kishin ndihmuar shumë dhe kështu kishte bërë shumë ajo grua për të birin. Όταν όμως μεγάλωσε κι αυτός, Por kur u rrit pastaj edhe ai vet, τον εγκατέλειψε κι αυτόν ο γιος του edhe atë e la pas dore i biri. και έμεινε μόνος κι αυτός. Mbeti i vetëm edhe ai. Και τώρα βλέπω το γιο είναι κι αυτός μόνος, ο εγγονός. Dhe tani shoh të birin e atij, domethënë, edhe ai është sot vetëm e shoh. Θυμάμαι από μικρό παιδί και βλέπω ότι αν δεν κάνουμε το σπίτι μας με τον τρόπο μας ευσεβή, Dhe shohim se nëse nuk e bëjmë shtëpinë tonë me mënyrën e të sjellurit tonë, domethënë, θα το βρούμε μπροστά μας μετά e εμείς. të nderojmë prindërit tonë, këtë nëse se bëjmë, do ta gjejmë përpara. Και όπως εμείς εγκαταλείπουμε, βλέπει το παιδί μας, θα μας εγκαταλείψει και αυτό εμάς. Dhe sikur na shef ne fëmia që e braktisim prindërin tonë, kështu do të na braktisë edhe ne. Και θα εγκαταλείψει και ο εγγονός τα παιδιά μας. Dhe do të braktisë edhe niprit, do të braktisin fëmijët tonë. Εμείς λοιπόν με τον τρόπο μας πρέπει να κάνουμε το σπίτι μας, να του δείχνουμε την ευσέβεια. Ne pra me mënyrën tonë duhet që t'i tregojmë ndershmërinë. Πόσο ενδιαφερόμαστε και τους προγόνους Se μας. sa interesohemi për prindrit tonë. Γιατί αυτό λέει είναι καλό ενώπιον του Θεού Sepse duke bërë kështu, kjo është e mirë përpara dhe e pëlqyer και θα para σου φέρει Perëndisë. καλά πράγματα στη ζωή σου μετά. Θα γίνει λέει σε σένα καλό. Sepse shumë do të vinë në jetën e njeriut dhe Zoti do t'i bëjë për mirë. Και θα σου χαρίσει λέει και χρόνια για να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Dhe do të dhurojë edhe jetë të gjatë, pra që të kesh ditë të gjata në jetën tënde. Μετά να δίδουμε αμοιβές, δηλαδή να τους φροντίζουμε. Pastaj të japim për ta, domethënë, që të interesohemi gjithnjë. Ώστε να μην στερούνται οι γονείς, τότε μάλιστα δεν υπήρχαν και συντάξεις. Në mënyrë që prindërve të mos ju mungojë gjë, bile në ato kohra nuk kishin edhe pensione. Και ήταν ακόμα πιο δύσκολο για τους γονείς τότε να ζήσουν μόνοι τους.
Për prindrit atëherë ishte akoma më e vështirë që të ishin vetëm. Γιατί λέει αυτό είναι ευπρόσδεκτο, του αρέσει του Θεού αυτό όταν το κάνουμε. Sepse thot kjo është e pranueshme për Perëndin, pra i pëlqen Zotit. Γιατί και ο Κύριος, αδερφοί μου, δεν θέλει να μας αφήσει μόνους. Sepse dhe Zoti, vëllezër dhe motra, nuk don që të na lejë vetëm. Δεν θέλει να μας εγκαταλείψει. Nuk don që të na braktisë. Όταν γεράσουμε, δηλαδή, να πει ο Κύριος, τώρα δεν το χρειάζομαι αυτό, να το πετάξω. Kur të plaket njeriu, të thojë tjetri, s'kam më nevojë për të, edhe ta lëm pas dore. Τότε που ήταν νέος, που είχε δυνάμεις, τον βοηθούσαμε, τώρα δεν το χρειαζόμαστε. Kur ishte i ri dhe kishim nevojë për të, e ndihmonim, por tani që s'kemi nevojë më për të. Εδώ τώρα μας λέει εμείς να τους φροντίζουμε. Këtu tani na thot që ne të interesohemi pra për ta, për të moshuarit. Γιατί εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν αρέσει στο Θεό. Sepse nëse nuk e bëjmë këtë, kjo gjë nuk i pëlqen Perëndis. Θέλω να διαβάσουμε ένα εδάφιο στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 46 κεφάλαιο. Dua të lexojmë një paragraf tek libri i Isaias në kapitullin e 46. Να το βρω να σας πω ποιο εδάφιο είναι. Pa gjë që t'ju them se ku është paragrafi tash. Είναι το 3 μέχρι το 3 και το 4. Është paragrafi 3 dhe 4 tek Isaia kapitulli 46. Dëgjomni o shtëpi e Jakobit dhe tërë mbetja e shtëpisë e Izraelit, që ju kam përkrahur që u keni lindur, që jeni mbajtur nga unë qysh në bark të nënës. Deri në pleqërinë tuaj unë do të mbetem pa ai. Unë do t'ju mbaj derisa të thinjeni. Unë ju kam bërë dhe unë do t'ju përkrah, por do t'ju mbaj dhe do t'ju shpëtoj. Amin. Αυτά εδώ είναι δύο εδάφια πολύ ωραία για τους ηλικιωμένους. Këtu janë dy paragrafe shumë të bukur për të moshuarit. Εδώ πέρα λέει, ακούσατε, μου λέει 20 Ιακώβ, Thot këtu dëgjomeni o shtëpi e Jakobit και όλο το υπόλοιπο του οίκου Ισραήλ. dhe gjithë pjesa tjetër e shtëpisë të Izraelit. Εμείς είμαστε σήμερα ο λαός του Θεού, έτσι ο πνευματικός Ισραήλ είμαστε εμείς. Ne jemi sot populli i Perëndis, populli fëmijë i Perëndis. Εγώ λέει που σας σήκωσα από την κοιλιά της μητέρας, σας βάστηξα από τη μήτρα. Unë thot që ju nxora nga barku i nënës, Γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να κρατήσει η μήτρα ένα παιδί. Για να μας κρατήσει ο Κύριος και να ζούμε, το επέτρεψε εκείνος. sepse shpesh herë mund mos ta mbaje barku i nënës, domethënë fëmijën, dhe Zoti e bën që njeriu përsëri të jetojë. Γι' αυτό λέει ότι η μητέρα μας δεν μας απέβαλε, αλλά μας μεγάλωσε κανονικά. Për këtë arsye thot se nuk na dështoi, domethënë nëna, por na nxori fisiologjikisht. Αυτό δεν έγινε έτσι γιατί η μητέρα μας είχε ικανότητα. Kjo nuk u bë kështu nga që nëna kishte mundësinë dhe ishte e zonja, Είναι γιατί ο Θεός μας διαφύλαξε por është se Zoti na ruajti και μας διαφύλαξε από την κοιλιά, από τη μήτρα. dhe na ruajti që nga barku i nënës. Και λέει εδώ, δεν θα σας αφήσω όμως στον δρόμο. Por thot këtu nuk do t'ju lë në rrugë. Μέχρι λέει που θα γεράσετε, εγώ θα είμαι αυτός, κοντά σας. Derisa të plakeni, thot, unë do t'jem pranë jush. Και μέχρι το λευκό τριγών, εγώ θα σας βαστάσω. Dhe deri kur të jeni me thinja, domethënë, unë do t'ju mbaj. Εγώ θέλω σας σηκώσει. Unë do t'ju ngrej. Ναι, εγώ θέλω βαστάσει και σώσει. Dhe do t'ju përkrah. Να το σημειώσουν αυτό το εδάφιο οι ηλικιωμένοι και να πάρουν θάρρος. Dhe të moshuarit t'i mbajnë këto paragrafe në mënyrë që të marrin zemër. Ότι ο Κύριος, αδερφοί μου, που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει.
Se Zoti që ka vazhduar veprën e mirë do ta mbarojë në ne. Δεν θα μας παρατήσει επειδή γεράσαμε και δεν έχει πια δύναμη το σώμα μας. S'ka për të na braktisur Zoti nga që u plakëm, domethënë, dhe s'ka më nevojë për ne. Γιατί λέει ότι δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Sepse thot as kam për të të lënë dhe as kam për të të braktisur. Μέχρι και όταν θα έχετε λευκές τρίχες. Derisa të ju vinë që të keni dhe flokët e bardha pra. Και όταν δεν έχετε δυνάμεις. Dhe atëherë kur pra nuk keni forcë. Και όταν αρρωσταίνει το σώμα. Dhe kur të sëmuhet trupi. Η ελπίδα όλων μας είναι ο Χριστός, αδερφοί μου. Shpresa e të gjithëve ne është Krishti. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Pa Krishtin nuk mund të bëjmë asgjë. Είτε είμαστε νέοι είτε είμαστε γέροι. Qofshim kur jemi të ri apo qoftë kur të plakemi. Εάν λοιπόν ο Κύριος δεν μας αφήνει, εμείς πρέπει να του μοιάσουμε και να μην αφήνουμε και εμείς τους ηλικιωμένους. Tani nëse nuk na lën ne, ne nuk duhet që t'i lëmë të moshuarit. Αλλά να τους φροντίζουμε γιατί αυτό αρέσει στο Θεό. Për të interesohemi për ta, t'ju shërbejmë sepse kështu i pëlqen Perëndis. Και θα έρθει η μέρα που θα μας καλέσει ο Κύριος, βέβαια. Dhe patjetër që do të vijë dita që do të na therrasë Zoti. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να ξέρουν ότι η φθορά που έχουμε είναι φυσιολογική. Të moshuarit duhet të dinë se kur trupi i njeriu të bie, kjo gjë është fisiologjike. Μάλλον όχι φυσιολογική, γιατί από τότε που πέσε ο Αδάμ και η Εύα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Bile nuk është fisiologjike, por që kur ra Adami dhe Eva u bë fisiologjike kjo. Αλλά έρχεται όμως το γύρας, γιατί ο Κύριος είπε χώμα είσαι και στο χώμα θα υπάρχεις. Por vjen pleqëria sepse Zoti tha nga dheu dole dhe në dhe do të kthehesh. Είμαστε δηλαδή από τη γη και στη γη θα πάμε. Jemi pra nga toka dhe në tokë do të shkojmë. Αλλά η ψυχή μας και το πνεύμα μας θα πάνε στον Κύριο, δεν μας εγκαταλείπει ο Κύριος. Por shpirti dhe fryma do të shkojnë tek Zoti. Zoti s'ka për të na braktisur. Μέχρι το λευκό τριχόν, λέει, θα είμαι μαζί σας, όπως το διαβάσαμε, μέχρι τέλους δηλαδή. Deri në fund, pra, sikur se lexuam, derisa të na zbardhen flokët, do të jetë me ne. Και αυτό μας δίνει θάρρος στη ζωή. Dhe kjo na jep zemër në jetë. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας έρχονται τα γεράματα. Sepse për shkak të mëkatit vjen pleqëria. Στην αρχή δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, έρχεται σιγά σιγά. Fillimisht nuk e kupton njeriu pleqërinë, por vjen dal nga dal. Αλλά φτάνει σιγά σιγά και λέει πότε έγινε έτσι. Dhe arrin dal nga dal dhe thua, ma si, kur u bërë kështu? Σιγά σιγά μέσα στο χρόνο. Pra, dal nga dal që vjen pa e kuptuar. Φτάνει άνθρωπος 45-50 και αρχίζει πρεσβειοπία, δεν καλοβλέπει. Kur bëhet njeriu 50 vjeç, vazhdon të mos shohë mirë. Όταν ήμουν στον Άβορα, λέω κάτι πάθαν τα μάτια μου, γιατί δεν καλοβλέπω σήμερα. Kur flisja në tribun, thoja, diçka pësova nga syt, pse shoh sot mirë? Το έκανα 1-2. Këtë bëra një herë dy, Μετά κατάλαβα ότι μεγαλώνεις. pastaj kuptova se po rritem. Μετά πάμε λίγο παραπάνω, αρχίζει να πέφτει η πίεση, να ανεβαίνει. Pastaj rritem edhe pak dhe vazhdon të ngrehet tensioni. Σημαίνει ότι σιγά σιγά βουλώνουν τα αγκία. Kjo do të thotë se dal nga dal vazhdojnë dhe bllokohen damart. Μετά αρχίζουν τα πόδια να πονάνε. Pastaj vazhdojnë të dhembin këmbët. Έρχονται αδερφοί και μου λένε αδερφέ, γιατί να μου συμβεί αυτό? Vinë vëllezër dhe themi, ma vlla, përse të më ndodhe? Pse më ndodh kjo? Γιατί λέω είσαι 65, γι' αυτό σε πονάνε τα πόδια. Δεν είναι λογικό. Nga që je 65 vjeç, i them të dhemin këmbët. Për çfarë tjetër?
Μετά, γιατί να σπρίσουν τα μαλλιά μας? Μερικές γυναίκες τα μπογιαντίζουν και άντρες τώρα. Τώρα μάθανε και άντρες να τα μπογιαντίζουν. Pastaj, përse zbardhen flokët? Disa gra dhe i lyejnë flokët, tani kanë vazhduar dhe burrat i lyejnë. Θέλουν να δείξουν ότι είναι πιο νέοι. Duan të tregojnë se janë më të rinj. Η πραγματικότητα είναι ότι το σώμα γερνάει από μέσα, αδελφοί, όλο. Por e vërteta është, vëllezër dhe motra, se trupi plaket. Και το κάνει ο Κύριος σιγά σιγά για να συνειδητοποιούμε ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Dhe Zoti këtë e bën dal nga dal në ne që ta kuptojmë se po ikim nga kjo botë. Και επειδή θα φύγουμε, πρέπει να ετοιμαστούμε να συναντήσουμε Κύριο και Θεό μας, το λυτρωτή μας. Dhe nga që ikim nga kjo jetë, domethënë, duhet të bëhemi gati që të takojmë Zotin dhe shpëtimtarin tonë. Μερικές φορές όταν πάρουν οι άντρες τη σύνταξη, Disa herë kur burrat marrin pensionin, ο ηλικιωμένος μετά από τα 50 κάνει και λίγα παχάκια. kur rritet njeriu pas 50 vjeçësh vazhdon të vejë edhe pak tule kështu. Που σκόνει το μάγουλο λίγο I fryhet pak faqja και νομίζω ότι είναι και πιο νέος τώρα, πιο παλικαράκι. dhe kujton se është më i ri, domethënë është më i bukur. Του δίνουν τη σύνταξη, I japin pensionin, ενώ στην ουσία αυτά δεν είναι η ομορφιά του, είναι ότι ο οργανισμός πια δεν κάνει καύσεις και αφήνει λύπη έξω. dhe në të vërtetën nuk është se u bë më i bukur, por është se organizmi nuk e djeg më ushqimin sikur duhet dhe bëhet dhjam në trup. Μόλις πάρει τη σύνταξη, βάζει και λίγο στραβά το καπέλο καμιά φορά Sa të marrë pensionin, kthen pak edhe anashat kapelen και νομίζει ότι ξανά νιώσε. dhe mendon sikur u bë përsëri i ri. Αυτοί που δίνουν τη σύνταξη, τη δίνουν γιατί σου λέει πώς θα τον ταΐζουμε ακόμα αυτόν. Ato që ta japin pensionin, ta japin sepse thojnë sa kohë do ta hajë ky pensionin. Το εισιτήριο για την άλλη ζωή μας δίνουν, αδερφοί μου, μην νομίζετε. Vëllezër dhe motra, biletën për një jetën tjetër na japin, mos kujtoni. Αλλά νομίζουν, είχαμε ένα εδώ στην εργασία σήμερα και μου λένε, μου στείλε χαιρετίσματα. Kishim sot në punë diken që më dërgoi të fala. Είναι 98 χρονών και θέλει να κάνει ακόμα κουμάντο στις επιχειρήσεις. Është 98 vjeç dhe don të komandoj punët në për punë të mëdha. Κοιτάζει να πουλήσει και να αγοράσει ακόμα. Shef që të shes dhe të blej akoma. Και είναι 98 χρονών. Dhe është 98 vjeç. Λέει, δεν ήμουν και τόσο καλά τώρα τελευταία. Thot, nuk isha dhe kaq mirë të ditët e fundit. Δεν καταλαβαίνει ότι θα φύγει σε λίγο. Να πουλήσει ήθελε, μόνο εμπόριο θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Nuk e kupton se dhe pak do të ik, por ai mendon vetëm të shes dhe të bëjë tregti, të blej. Δεν καταλαβαίνει ότι η ζωή έφυγε και είναι το ένα πόδι μες στο λάκκο. Dhe nuk e kupton se jeta i ka kaluar atij dhe njërin këmbë ka në ngrop. Αντί να γυρίσει τα μάτια του στον Κύριο και να πει, Κύριε, πάρε με, τίμασέ με. Drejtoje syt drejt Zotit dhe të thot, o Zot më merr tani të vi pranë teje. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, Pra të krishterët nuk duhen të mashtrohen me të tilla. αλλά να ξέρουμε ότι πόσο θα ζήσουμε, θα μας καλέσει ο Κύριος. Por e dim se sa do të jetojmë. Do të na tharrasë Zoti pra. Κάθε μέρα λοιπόν που γερνάμε παραπάνω, είμαστε μια μέρα πιο κοντά στον Κύριο. Çdo ditë që rritemi, që plakemi më tepër, domethënë, jemi Και çdo να ditë χαιρόμαστε γιατί όταν θα πάμε στον Κύριο είναι πιο ωραία από εδώ. dhe e dim se kur shkojmë tek Zoti është më mirë se sa këtu. Αδελφοί μου, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού Vëllezër dhe motra, ky është plani i Perëndisë. από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Nga zanafilla deri tek zbulesa. Το πρώτο που έκανε ο Θεός, πάντρεψε τον Αδάμ και την Εύα και έφτιαξε μια οικογένεια. E parën që bëri Perëndia është se martoi Adamin me Evën dhe krijoi një familje. Η οποία είναι ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, Ku kjo familja përbëhet nga babai, nga nëna, nga fëmijët, οι γονείς και τα πεθερικά. prindrit pra dhe pleqt,
prindrit Αυτή e τώρα είναι η οικογένειά μας. kjo tani pra është familja jonë. Και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού μέχρι που να πάμε να το συναντήσουμε. Dhe ky është plani i Perëndis derisa të shkojmë ta takojmë. Η κάθε ηλικία έχει τα προβλήματά της, Çdo mosh ka problemet e saja, έχει τον αγώνα της, ka betejën e saj, μέχρι το τέλος. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Ο άνθρωπος όταν πλησιάζει στο τέλος πρέπει να του δώσει ο Κύριος χάρη. dhe këto deri në fund. Mos kujtoni se kur të rritet njeriu i ka më të kollajta gjërat, por duhet që Zoti t'i japë hir. Γιατί να περάσεις τον Ιορδάνη και να πας στην αντίπερα όχθη που είναι ο ουρανός, πρέπει να ανοίξει ο Κύριος τα νερά του Ιορδάνη. Έτσι δεν είναι? Sepse të kalosh Jordanin dhe të dalish në bregun tjetër, pra që të shkojmë në qiell ne sot, duhet që Zoti ta hapë lumin. Το πέρασμα του Ιορδάνη για μας είναι το πέρασμα στη Βασιλεία των Ουρανών. Kalimi i Jordanit është për ne kalimi jo nga kjo jetë në mbretërinë e qiejve. Πηγαίνουμε εκεί και περιμένουμε και τους υπόλοιπους αδερφούς. Όσοι έχουν φύγει περιμένουν εμάς. Shkojmë atje dhe presim pjesën tjetër të vëllezërvet, ose aq sa ato që kanë ikur na presin ne. Και εκεί αδερφοί μου θα ζήσουμε αιώνια με τον Κύριο. Dhe Αμήν. atje vëllezër dhe motra do të jetojmë në përjetësi me Zotin. Pyetja mes vetes që kohët e fundit ka modernizimin në kishën e Zotit dhe Zoti thotë që i riu do të lërë prindrit, por bëhen gjëra për shembull që i mbyllim prindrit për shembull në azile, një krishter. Και λέω αδελφέ μου, πώς μπορείς να κηρύξεις εσύ ενώ εγώ όλοι μας να κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό, να πούμε ότι ο Θεός ήρθε στη ζωή μας, έβαλε την αγάπη του αληθινή και να κλείνουν τους γονείς μας στο γυροκομεία ή και άλλες συμπεριφορές που δεν είναι άξιες, δηλαδή με την ομολογία μας. Δηλαδή ο Θεός λέει να αγαπήσεις τον Θεό σου, αλλά και τον πλησιό σαν τον εαυτό σου. Αλλού λέει ότι είμαστε υπόχρεοι να περπατήσουμε καθώς αυτός περιπάτησε. Θα έκανε ο Ιησούς Χριστός να κλείσει, θα λέγαμε, τους γονείς του στο γυροκομείο. We pak fjalë vëzër, Zoti thotë të duash Zotin tënd me gjithë zemër, por edhe të afrin tënd si vitet tënde. Jezu Krishti do bënte këtë gjë, të dërgonte prindërit e tij në azile. Amin. Η τελευταία λέξη του Κυρίου μας πάνω, από τις τελευταίες λέξεις του Κυρίου μας πάνω στο σταυρό ήταν να πει στον Ιωάννη να παραλάβει τη μητέρα του, να τη φροντίσει δηλαδή. Nga fjalët e fundit të Zotit tonë në kryq, ishte t'i thot Gjonit që ta marrë nënën e Krishtit, pra si nënën e tij në shtëpinë e tij. Η μητέρα του στην Ιερουσαλήμ δεν είχε, φαίνεται εκεί πέρα, κατάλημα. Ήταν και φτωχή γυναίκα η Μαριά. Nëna e tij duket se në Jeruzalem atje nuk kishte ndonjë shtëpi, ishte e varfër. Shtëpi të saj. Εκεί όμως στην Ιερουσαλήμ, πού να μένει τώρα? Γιατί έπρεπε να μείνει, να κάνει να αλείψει με μοίρα τον Κύριο, έπρεπε να μείνει κάποιες μέρες. Sepse duhej që të lyente trupin e Zotit me mirë, me ato vajra që lynin atëherë, dhe duhet të rrinte disa ditë në Jeruzalem. Και όταν ο Κύριος μας τη βλέπει κάτω από το σταυρό, Kur Zoti e pa poshtë në kryq, έχει nga μείνει kryqi, από όλους τους μαθητές μόνο ο Ιωάννης και η μητέρα του, κανένας άλλος δεν είχε μείνει. dhe poshtë në kryq ka mbetur vetëm Gjoni dhe nëna e tij. Askush tjetër nuk ishte pranë kryqit. Ούτε τα αδέρφια του τα κατασάρκα ήταν εκεί. As vëllezërit e tij sipas mishit nuk ishin aty. Θα τα δούμε την ημέρα της Πεντηκοστής να είναι εκεί να λαβαίνουν πνευμάγιο, αλλά στο σταυρό δεν ήτανε. I shohim në ditën e rrëshajave të jenë aty që të marrin frymën e shenjtë, por kur u kryqëzua nuk ishin. Ήταν όμως ο Ιωάννης. Και ο Κύριος ήρθε μας φρόντισε τη μητέρα του και λέει «Ιδού ο Υιός σου». Και την πήρε, λέει, ο Ιωάννης στο σπίτι του. Ishte Gjoni pra dhe Zoti u interesua për nënën e tij duke i thënë ja nëna jote, që ta marrën në shtëpinë e tij. Στο δε Τιμόθεο μας το ξεκαθαρίζει. Kurse tek Timoteu na sqaron Ότι αν κάποιος
λέει, δεν φροντίζει για τους προγόνους του, αρνήθηκε την πίστη και είναι απιστοποιότερος. Na thot se nëse dikush nuk interesohet për prindrit e tij, është më i keq se jo besimtarët. Είναι, αν κάποιος θέλει να το δει, Nëse do të ta shohë dikush, στην πρώτη επιστολή Τιμοθέου, 5ο κεφάλαιο, tek letra e parë e Timoteut në kapitullin e 5, και διάβασε από το 7 εδάφιο, το 7 και το 8. Timoteu 5, 7 dhe 8. Porosit edhe këto gjëra që të jenë të pa meta. Por në qoftë se dikush nuk kujdeset për të vetët dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jo besimtar. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε άλλα εδάφια. Εάν κάποιος πετάει τους γονείς του Besoj se και s'është δεν nevojë φροντίζει, të flasim për paragrafe të tjera, pra nëse dikush i largon prindërit e tij, η Γραφή μας λέει ότι αρνήθηκε την πίστη και είναι χειρότερος απίστου. shkrimi na thot se ka mohuar besimin dhe është më i keq se jo besimtarët. Τώρα, αν μια γυναίκα έχει τη μητέρα της Tani nëse një grua ka nënën και θέλει πολύ φροντίδα, dhe ka nevojë ema për shumë shërbim, και έχει και ένα παιδί ανάπηρο που θέλει και αυτό φροντίδα, dhe ka edhe një fëmijë të invalid, domethënë, dhe ka nevojë edhe ai fëmijë për shërbim, και δεν μπορεί να τους έχει και τους δύο, dhe nuk mundet që t'i ketë që të dy t'ju shërbej, αλλά πληρώσει το γυροκομείο και φροντίζει ώστε να είναι καλά, δεν μπορούμε να την αδικήσουν αυτοί, έτσι. por nëse merr nënën e saj dhe qen në azil dhe interesohet për të paguar shpenzimet dhe të gjitha, nuk mund t'ja bëjmë të pa drejt asaj gruaje. Είναι όμως μια πολύ ειδική περίπτωση που πάλι με κάποιο τρόπο θα τη φροντίσει, έτσι. Por ky është një rast shumë i veçantë, por që përsëri me një farë mënyre interesohet për nënën e saj. Αμήν.